Mugunda-ini wa Kaburi ka muingi tauni-ini ya Njoro guku kaunti-ini ya Nakuru. Mwenyezi Mungu akaweze kuwabariki. Nikuo thabari ya muthia ya Jeremia Macharia wa miaka 14 tiriheirwo kugerera igongona ria mathiko. Mwaria thutha wongia gicakaya ni ngero iria mwana uyu atungirio kiumia githiru. Tumekuwa na uchungu sana kwa ajili ya kifo cha mtoto huyu mdogo ambaye alikuwa amemaliza mtihani wake akigojea kuweza kuingia katika shule ya upili. Maundu tangitikia mundu mugimari no kiuge ni mbeca mutunyanite kana mukina maundu murorania mwana munini ri muonania ki. Kwa hivyo hizo vijana wanavuta bangi na hiyo vitu wanatumia, waache hiyo utoto na tutahangaishana na hii watu. Kinauma sana kwa sababu hastahili kufa na njia hiyo. Macharia arakoretwo ikarira kigeranio kia grade ya 6 na ambite kunyitwo kia hinya mbere ya kuragwo kinyamu. Sikia vizuri sana nyinyi administration. Saa hizi hao askari walikuja hapo wakiwa walevi. Na hatuwezi kubali askari mlevi atulinde. Sasa hao askari tumewapatia 7 days. Tumewapatia siku ngapi? Within 7 days. Kama hiyo police station ya hapo ama hiyo police post ya hapo Sunrise itaendelea kukua na hao askari, sisi tutaenda kuifunga. Kifo cha huyu mtoto ndio cha mwisho sisi kama wakaaji wa Njoro. Na nakuambia na nakuomba OCS tukimaliza hii mazishi akuwa ameenda. Muingi ugikomithia ikero ciere cia thirikari ni uhaguku ogitiri itura-ini ya Sunrise kuona Macharia arari mundu wa gatano kuragwo rungu rwa mieri 3 mihituku. Twina anake ona ithuĩ tũrĩ anake tutire turakura no tutigwitikira ona hanini mwana ũngĩ akue na njĩra ĩyo. Ngai nĩ agatucirithia cira munene muno angikorwo ithuĩ tũrĩ athuri ciana irogagwo tugakira. Ũguo thigari OCS OSPD andũ acio no nginya tucemanie nao. Ngĩribotera Inooro TV kuma Njoro kaunti-inĩ ya Nakuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.